Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asu mulu katu bajadi salam ta'zim pada Allah Muhammad saratu mahiriangi. Era kadiri badan kami tahu tuh dinan banyak murid kaganti juru basuh meminta paham nan mbak mana. Di ranah Minang kaki tahu jam. Di kota Padang jari disusun. Di sasaran Ragam Duya kecamatan Bungus Tuluk Kabung Kepalo kami takwakan. Meminta maaf kanan rapi kepada nini mama alim ulama jadi pandai suluh bendang dalam nagari kepada gundukan dong limpapih rumah nang gedang kemudian kepada dun sana kasadunya itu pun kok minta lega boleh pak bagi kira boleh lei sama na boleh tapi samantang nambah itu biduk Japun pandayong Japun sarik bamue parik rotan basu nampe ampe. Ampun baribu kalian pun antah kasabui junan bukan meminta maaf kanan repek. Tadi pak mungkin di acara aku rami bana kami mendapat dompet ketek antah barisi atau indah kok barisi kami balikkan kok tak barisi kami balikkan juga kami barandai yo kadang ketek pak antah kajadi entah indah jika kajadi kami calikan kok tak kajadi kami calikan juga. Kami bilang di Bukit Lansek tak sisi di atas lantai. Kami bilang sadonan dapat nanti bantu orang na pandai. Terakhir pentun penyudahan. Anak orang talang batagak pandai basanggu alipet tiku. Eloklah randai kita bawa tagak nak sanang hati orang disiku.
balai-balai pasimpang tiga sasimpang jalan kapajuan Sasimpang jalan kapajuan. Sasimpang jalan kapajuan kami barandai nan muda nan kok salah tolong tunjukkan Nan kok salah tolong tunjukkan. nan kok salah tolong tunjukkan Aki ale. Kabiara gare mongku ya rancabana. Jalan Kalangsano mencari sirih ke sana. Waang getek rada sino sekali dongkak langsung. Mencari sirih ke carano, mengaluh harus Kalangsano. Dia ada getek rada sino, nyawa ang kamu.